jadi buat ini dong. Mulai pusing, syukur. Syukur ini ngapa, Len? Ya, mulai nangang baik. Yang batuk. Bilang kan duit ini. Mesti enak kebean. Oh, utang biji jangan. Alhamdulillah ya, Bah. Parine wis panen. Jagunge wis panen. Kedelene wis panen. Lah, pari-pari ta derek dulu. Jagung goro kedelai sih kene sapa? Ya kene tanggane mboran, sing penting jebule panen. Ya iya timbang sampean kan ora bisa guyon, dadine tak guyoni yang kudu. Kene coba. Ya wis malah. Yang penting mama bahagia. Ya kayak kowe ora bisa gemuyuk, ora lucu. Jadi kayak kuyung tegalan. Iku yang tegalan pengen. Elut. Cok. Iya sih kok. Kayu hitam kan. Lagi karo bapane. Solusine kan minggu hitam mesti bukan ada gedean kan ngomong. Sebentar boleh diisi kok. Apa? Apa kon gawean hitam? Gawean bae. Ya wong sih urip bang takone gawean terus yo hitam. Mari wong wis mati, ora takon gawean. Tapi dipikir lho. Blem sampean meneng bae hitam. Biasanya kerja sing ngomong sampean rocos. Jare kon mikir 5 menit yo ini. Kayak Pak. Lah mikire kesuwen. Keburu sangit. Rapinyo. Cepet hitam. Ya mamangan lah kalawe. Dalam ngepel, nyapu, tisu piring, nyetrika. Cepet liyo yo hitam. Ulah kono dapat. Dapat. Kira Ya sama ini, ya kan urut. wong ewu, ketuk lawo. Ya Allah Gusti. Cepet 5.000. Tak baik. Ya Allah, tiga temuan ya 500 perak. Kalau bapak kena gue tuku jangan asam karo sambel. Utang ya laka terima kasih akali nyong eman nyong melas dan tak utangi. Kelas ke kelas. Ini ayun-ayunan nyabut bae ora keliling. Ora, nah muter-muter lah orang tawa. Mulai pada turun deh ya, kan trip. Tumben nyambung. Mungkin apa lagi disambung? Tumben dalem. Kumat maning. Mungkin apa? Tutup yuk sini. Kumat maning budege. Oh, Rika, budek maning, kado krim. Iksa ke kado krim, epel aja budek maning Rika. Si budek sapa? Si diperiksa sapa? Mungkin. Jadi, yang sekali gajian, mana bakso lu, udah banyak uang. Kan boleh utang nang duit, teman botok lapo. Sana papa wis, mana bakso ya bakso. Ya wis kita botok sampean kok. Yo, pesoknya semangkok bae siji. Ini ora dinyein, pesen baksone siji tok. Barengan yutine. Yo, duduwe sing akeh bajune. Untung kok. Ini Mbak, monggo pinara. Jebule kae isi kok karo nyutini setek nang kene, yo. Ya. Jebule utang duit nemen-nemen kan gomba. Sore kok lawo ya. Pinter tapi pinter. Iya, kudu bakso tukune siji stok, Mister. Sarepan barengan.
Oh, wakil teman. Ya wes sih kok, nyuruh sudah jengkel sampean, nyuruh lagi bahagia. Iya, ceritanya nyok bahagia. Jadi neng kok baksanya gratis sih tak bayarin nyok kabeh, ya. Alhamdulillah, akhirnya kamu bisa makan bakso baru ya orang sudah barengan ya Allah. Ya sudah kok kene bae. Soalnya kae ngerti sih kok utang bae iki teh. Memang kali utang ya. Memang kali utang ya. Sampai nyadar sampai rai utangan sih kok. Ya, pembeli duit ngomong apa? Wongnya pasti ada orang, tapi orang tegene lomat. Wis lah bisa bakso. Wis dari meneng bae kok ngenteni bakso nek. Kak, ya wis diteni. Wes mangan yuk kok. Yuk ini, bukan bang bungkus ya bungkus wes. Ya, makasih. Makasih. Ini depan bungkus Kowe tak kemaru kok yo sik kok diwen pikiran iki be gak kemaru. Apa sih? Yang namanya isi kok bungkus, olah kan blebok kok. Isi kok kan biasa kayak kok kemaru. Aku keren nyemang bungkus 5 ya. Gue tak bungkus, tapi kemaru.